Angiphinze ngikuvusele mbukeli etindzabeni telulwimi lwesiSwati sitethula bukhoma eAuckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile nati lethamba ebili lomuhla. Since Nuswalus no longer holds any South African enabling documents, the Department of Home Affairs will be deporting him. Nuswalus lowekutalwa ePoland lowasoqonga umholi wenhlangano yemakomanisi Chris Hani abambisene na Clive Debbie Lewis nga-1993 ubuyiselwa ekhaya lakubo leNgaba. We do not accept dry taps as a new normal, and neither should residents. I-DA ithi leli litatitfola libukele netiteleka letinyenti uma ngabe lingalungisi ludzaba lwekuswelakala kwemali. For now, the number since in the morning, since after 6, the last person who has just been brought to the surface is the 68th person. Kuyaqhubeka kutakulwa kwalabemba umcebo waphansi ngalokungemthetho emayini lesesabi eMpumalanga. Having the chance to play with this young group of talented players in this competition will be something that I'm sure that the club will capitalize in the future, in the near future. I-Orlando Pirates ithi tonke tikhali tayo tekuya embini setikulungele kuhlasela i-Al Ahly kusasa emidlalweni we-CAF Champions League. Nuswalus lowekutalwa ePoland lowasoqonga umholi wenhlangano yemakomanisi Chris Hani abambisene na Clive Debbie Lewis nga-1993 ubuyiselwa kwelakubo leNgaba lamuhla. Kusenjalo indvuna yelitiko letasekhaya Leon Schreiber ithi angeke kusetshenziswe imali yabakhokhi benzela nakhanjiswa Walus. Indvuna yetebulungiswa yetasekhaya yekuhlunyelelwa kwesimilo kanye nasehhovisini lamengameli namuhla bakhuluma ngetindzaba ngesincumo sekubuyisela Walus lapho atalelwa khona. Letindvuna tiqinisekisile nakuthi uhulumende wasePoland uyobhadala tindleko tekuhanjiswa kwakhe. Walus wakhululwa ejele ngeminyaka wa-2022 ngemva kokuthi inkantolo yemthethosisekelo ikhiphe isincumo sekuthi anikwe shwele ngemva kokuthi abe sejele cishe iminyaka lengama-30. Uhulumende uthi tinhlelo sevele tisemgangathweni ukuthi ahanjiswe abuyele kulakubo lokwenteka nje shwele wakhe kuleli uphelile. Since Nuswalus no longer holds any South African enabling documents, the Department of Home Affairs will be deporting him. We can indicate that the deportation will take place today still. So it is happening on the 6th of December. In relation to the request for an inquest, it has been made by both Mrs. Hani, Osdimpo, and together with SSCP. And what the process will be is that we will definitely engage with them because this was made when we met with them. So we'll take the process, look at the legal framework, and because they believe that there's evidence that could have led to a different conclusion. There are things that they believe were not looked into that they shared with us in the meeting. Walus bekane mbuvelo ubili bakuleli nebasePoland kusula ngeminyaka wa-1986 kude kufike 2017 ngesikhathi buve bakhe bakuleli bamuka. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uthi tiphaza letingalandzeli umthetfo ngemva kwekubhalisa kumele tingavumelwa ukuthi tisebente. Uthi kutawungedwa abahloli labatawuqinisekisa ukuthi onke amabhizinisi alandzela umthetfo nemigomo lobekwe nguhulumende. Mbalula uthi nelizinga lebugebengu lenyukile kulelive. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uthi bamfu abangathatheli phasi imphatfo lekahle abayithola kuleli. Uphinze wathi bamfu labentatendo letingekho emthethweni nalabahlalisa bamfu labavela kulamanye emave labedede impepha letifanele batawubukana nesandla semthetho. Anyone who undermines our legal system or compromise the safety and economic opportunities of South Africans will face the full might of the law. This includes immigrants who engage in criminal activities and South Africans who enable this criminality by illegally registering businesses or aiding criminal behavior, zamazamas, drug peddlers and drug laboratories, and illegal immigrants.
Mbalula uthi lenhlangano yasemukela sinqumo lesikhokhwe nguhulumende sekubuyisela Janus Walus even lakhe lenkhaba lo wathweswa licala lekubulala umholi welicembu leSACP Chris Hani kanzi uthi lelive akusilo lebabulali. We are reminded of the immense loss inflicted on our movement and our nation. Janus Walus deprived South Africa of one of its greatest leaders, and his release without a full confession of his actions and conspiracies remains an injustice. Elutsabeni lwendvuna yetekuhlaliswa kwebamfu Thembi Simelane, Mbalula uthi lelicembu litawuthatha sinqumo mhla sekuphothule lonke luphenyo. Umhlati wetepolitiki lesiba therefore uthi sinqumo se-SACP sekufuna kungenela lukhetho labohulumende basemakhaya itimele angeke sibe nemthelela lomubi ku-ANC kumbe kutepolitiki kuleli. Ngemuva kwekuthi isebenzisane ne-ANC isikhathi lesingetulu kweminyaka le-30, i-SACP ikhethe kutimela ingenele nelikhetho iyodwa. Le nhlangano isola i-ANC ngekuhluleka kubonisana nayo ngesinqumo sayo sekusebenza ne-DA kuhulumende welibumbano wavelonke. Therefore uthi nanoma i-ANC isengakabuyi kahle esimeni i-SACP ide lokutheni lengakuletha kuleli. We had indicated to the ANC that we have taken a decision to contest local government election as a Communist Party. I-SACP iphumele ebaleni kwekucala kusukela nga-1994 yamemetela ukuthi angeke isebenzisane ne-ANC ekhethweni labohulumende basemakhaya. Ingabe lokhu kusho kuphela kwemshado lowabunjwa ngesikhathi selibandlululo. Kepha umhlati wetepolitiki njengalwati lisiba tifo unembono lowehlukile. They add no value today to the ANC. It's just that ideological mirage that they have, that our bond is sealed in blood. Maybe once upon a time it was, but certainly not today. And who cares anyway? Forget about the tripartite alliance. Njengalwati tifo uthi i-SACP seyide emandla njengaphambilini. Pause and reflect and be honest with yourself. Do they have the numbers? Who cares about the SACP at this juncture? What impact would they have on the ANC if they were to walk alone? Kepha lisekhona litfuba lekuthi kube nekusebenzisana emkhatsini kwe-ANC ne-SACP lomnyaka lotako. Mapalane jikelele we-ANC Fikile Mbalula uthi nanobe basihlonipha sinqumo se-SACP sekufuna kutimela kepha uxwayise kabanti ngaloko lapho athe khona kungaba nemthelela lomubi kulomfelandawonye. We have agreed with the party and we want to respect that, and we want to respect the party as an independent organ, but we did caution against that. Kusenjalo i-SACP iyobamba inkomfa yayo yesihlanu kuleli viki lelitako kude iyocedzisa tinhlelo tayo leyogadla ngato ekhethweni. Libambela landvunankulu wesifundza seGauteng Lebogang Mayile wende tetfulo letimcoka ngesikhathi etfula inkulumo eholeni lelidolobha iJozi amukela emathambo etishoshovu temzabalazo letashonela emaveni angaphandle. Mayile ukhulume kabanti ngenzima leyadlalwa ngiletishoshovu temzabalazo. Uphinze wathi kubuya kwalamathambo kutawuletha kuthula kulemindeni. I-ANC eGauteng inike imindeni emathambo etishoshovu takuleli letashonele eZambia, eZimbabwe naseMozambique. Libambela landvunankulu waseGauteng Lebogang Mayile lithi kuyintfokoto lenkulu kuba ingcenye yalomcimbi lobaluleke kangaka. Kanti uthi uyathemba ukuthi letishoshovu letalwela inkhululeko tiyajabula ngalokhu lelive lelikwentile njengoba lihlanganisa iminyaka lenge-30 latfola inkhululeko. We are welcoming back the remains of an assorted ensemble of individuals ranging from soldiers to leaders to artists and many other talents who were moved by the deep ideals of liberation to leave this country in order to continue the freedom struggle through leveraging the possibilities offered by exile. Imindeni ithi seyitawukhululeka nyalo njengoba seyitfole emathambo etinini tayo. Here today sharing our gratitude as a family for this closure, for this honorable ending of doubt that was there,
But today we can live with a satisfied heart. Atawungcwatshwa ngemalanga lahlukene lamathamba letishoshovi njengobe kusetawukhulunywa nemindeni yato. Ngingulindelwa Godi etindzabeni te-SABC eJozi. Emakhaya langu 36% kuleli abukana nenkinga yekubabede eMandi isikhathi lesingaba ngetulu kwemalanga lamabili. Lokhu kuvetwe ngumholi we-DA John Steenhuisen. Uthi eMpumalanga khona angu 70% emakhaya labukana nenkinga bese kuthi ke eNtshonalanga Kapa kube ngu3%. Steenhuisen bekakhuluma nebetindzaba esiwombeni lesingathwe yi-DA kukhulumisa lenkinga yemandi lichubekako kulelive. Sesikhathi eNingizimu Afrika ithwasa amatima ngekusolakala kwemanti nekuvalwa kwawo lekholela ekutheni abantu babhekishe endaweni ezahlukene kuleli. Njengoba inkampani ephakela emanti Rand Water yetfule isigaba sekuqala sokwebiwa kwemanti eGauteng ngenxa lezinga lesetulu lekudzinga kwawo. Steenhuisen uthi inkampani etinyenti letiphakela emanti tibukene nesimo lesibi ngasetimalini lekungaba nemthelo omubi ekuphakeleni kwemanti. Uphindze wagceka nabohulumende basemakhaya ngakwehluleka ukuphakela takhamiti emanti. No matter how much work is done at a national level, no matter how much planning is done at a national level, if local government cannot get its act together, if local municipalities cannot keep infrastructure maintained and reticulation services maintained, then nothing national government does or says can be implemented at a local level. And this is the reality. It is also why the 3% in the Western Cape is so significant. And it sends out a very clear message that it doesn't have to be this way. Provincial and local government need to step up to the plate. Emanti ayimpilo ngaphandle kwawo kuningi lokumako nalokuthikamethekako. Umbuto lokhona sekuthi ngabe litawutfolakala ngekushesha nelikhambi kule nkinga yemanti njengoba sekude isikhathi sekuphodisa imaseko. Kutakulwa kwebantfu labemba umcebo waphasi ngalokungemthetho kubonakala kuqhuba kahle eSabi eMpumalanga. Sebangamashumi last 4 nesiphohlongo bozamazama labatakulwe kuleli viki. Kusenjalo masipala weThabachwewu uthi bozamazama bamisa kabi kusebenza kwalo masipala. Lokhulumela emaphoyisa eMpumalanga Donald Mdluli uthi bangetulu kwelikhulu labemba umcebo waphasi ngalokungemthetho. Kusolelwa ukuthi solo bavaleleke emathunjini alemayini. Uthi baphenya tinsolo letithi kungahle kwendeke ukuthi labo zamazama bavalelwe ngekhathi ngaphandle kwemvumo yabo. For now, the number since in the morning, since after 6, the last person who has just been brought to the surface is the 68th person, 68. So meaning that today at least they push more than the other days. So yeah, it seems everything is going well with the operation. Kusenjalo masipala weThabachwewu lokhungethwe tinkinga eLeidenburg uthi kwembiwa kwemcebo ngalokungemthetho kungcolisa eMandi eSabi ePilgrims Rest nemaphethelo. Sodolobha Frida Nkadimeng uthi kugcwala kwabo zamazama sekubangetela umsebenzi. Kuletinye nasibiya ititolo kuboshwe liphoyisa ngemuva kwegagadlela siboshwa emasayeleni esteshi semaphoyisa semfuleni eKapa. Asiphinde sikwemukele esigabeni sethu sesibili setindzaba telulwimi lesiSwati na usanza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Ibosa ithi kwangathi emaphoyisa yehluleka kuvikela kuhlukunyedwa kwebantfu ngekwebulili. Lokhu kulandzela tinsolo tegagadlelwa kwesiboshwa lesikati sigagadlelwa liphoyisa esitokisini semaphoyisa emfuleni eKapa. Leli phoyisa lelineminyaka lengemashumi 41 seliboshiwe kanzi litawuvela enkantolo evikini lelitako. Lesiteshi semaphoyisa sivele emahlandla nakubala titeshi temaphoyisa letimashumi lamathathu lithamba embili ngebugebengu kuleli angetulu kamashumi lasithupha emacala ekudlengula labekiwe kulesiteshi kusukela ngakholwana kuyatuka kwenyanga yenyoni kukholelwa ukuthi liphoyisa likhiphe lesiboshwa lapho besihleli naletinye wayesibeka endaweni yaso sodwa lekungilapho wabese sidlengula khona kanti liphindze latama kwesibili ngembi kokuba lishayise emsebentini. It's very upsetting because that woman or that prisoner is under the police guard. It should be safe, and which actually is embarrassing on our part.
Iphiko loluphenya ukuthi iphathwa kwamaphoyisa lithi lo msolo okwaboshwa ngelicala lelifana naleli kanti licala labese liyesulwa njengoba lona bekadlenguliwa kamange watholakala ibosa ihlesigameko asemukeleki. If you have a police station like that, where something like this is taking place, how safe are even those who are victims that want to report their cases at this police station? Kusola lokusilomsolo uphinza bukane nelicala lekushaya. So you already have somebody who's in the police force who actually has a history and has had a case opened against them. So those are things that I've looked into. We cannot have that kind of personnel on duty. Kulinzile ukuthi avele inkantolo lomsolo evikini lelitawe ngemsombuluko ate ufaka isicelo sebheyili. Umphathiswa welitiko letekutfutsa KwaZulu-Natal Siboniso Duma wesabise ngekuthi utawumisa kusebenza kwamatekisi lahamba libanga lelidze eThekwini nakwenteka lesiteleka lesichubekako singapheli madvude. Duma abekhuluma ngemuva komhlangano nalamanye amalunga enhlangano yematekisi elibanga lelidze eKZN langadibanzakanyi nalesiteleka. Emalunga langenele lesiteleka bekangekho kulomhlangano. Nemhlangano nahulumende wesifundza abanikati bematekisi lahamba libanga lelidze ase-Newcastle, Nongoma, Ladysmith kanye newaseJozi. Letinye tinhlangano tematekisi tithi tikhatsatekile njengoba kusebenta kwato kuphathanyiswe isiteleka lesichubekako eThekwini. Ematekisi elibanga lelidze besola khulumisana nahulumende kutsi akhiphe timpepha letibagunyata kutsi basebente kuphindze kukhululwe nematekisi labanjiwe. Kanti-ke lesiteleka sesishiye emakhulu ebagibeli bacakekile. The other long distances just came to tell the MEC that they are operating. It's not all long distances that are not operating. And all they are saying is that whilst they are operating, they would want the law enforcement to protect their vehicles. Tiphatsimandla etikweni letekutfutsa texwayise ngekuthi titawutsatsa tincumo leticinile nakwenteka lesiteleka sichubeka. Unfortunately, as you know, that at the end, if we don't find any solution, we'll be compelled to go and close the rank because we can't compromise the outlook of our people. Nanome kunjalo ngaphambilini lelitiko liye lathi kuxoxisana kwabo nemalungu enhlangano letelekako kuyachubeka. We have agreed that it's important that we consult even those who are part of the challenges so that we find the way forward. It's important that we bring KwaZulu-Natal to in fact its normal stability. Inhlangano yematekisi elibanga lelidze eThekwini ivete ukuthi yafisa kuchubeka netingxoxo netiphatsimandla tesifundza emitameni yekucedza ngalesiteleka. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo umqeqeshi we-Orlando Pirates Jose Riviero uthi liqembu lakhe lifuna kuphumelela yonke imidlalo ledlalwa enkundleni i-Orlando. Riviero uthi nalomdlalo wangemgcibelo ne-Al Ahly we-CAF Champions League bafuna ukuphumelela. Njengoba ke lo mdlalo utawudlala emini likhipha umkhovetsheni, i-Al Ahly ikhale ngekuthi lokho kungahle kuyisebentele i-Pirates. IPirates iphumelele tindzebe letisihlanu kusukela wathatha inzambo Riviero nga-2022. Magebhula omnyama ubonakalisa ukuthi ufuna kwenda letibuka ku-CAF Champions League ngesikhathi aphumelela lo mdlalo wokuqala buke ne-CR Belouizdad. Riviero uthi kudlala ne-Al Ahly ku-CAF kutawusita abadlali belicembu lakhe ukuthi bafundzele okunyenti. Having the chance to play with this young group of talented players in this competition will be something that I'm sure that the club will capitalize in the future, in the near future, and it's another opportunity to whatever happens, whichever result we collect tomorrow, that the team, I'm sure, is going to be a better team after the 90 minutes. Imidlalo eminyenti yePirates leyengcile enkundleni Orlando idlale ebusuku. Kazilona ngemgcibelo hlelo ukuthi udlale emini lekusolise labanye, kepha Riviero kushaya ngenhlanekela lokho. In this competition, especially when we play in Orlando, we feel that we have an extra, and that extra is the people who is coming to support. It's not the heat. It's the people. It's the trusting that we are getting from the stands in each and every scenario. And tomorrow they must play a role as well
if they want to see the team winning in the end. iPirates ulungelo lomdlalo kazi namona Pulesale ngelabanye abadlali sebabuyile njengoba bebalimele iAl Ahly nelithemba lekuthi tawuphumelela lo mdlalo njengoba sekuphela iminyaka lenge-20 kusukela yagcina ukuphumelela idlala kuleli. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba emaqembu akuleli iOrlando Pirates neMamelodi Sundowns atawudlala kuCAF Champions League kulembela sonto uwabona adlala njani uphendvule ngalendlela. Qala mabina waqala ukuyosimela nangoku ke ndinethemba ilokuba aza kuphumelela abuye nodumo aphakamise iSouth Africa. Izika amagebhule ezagebhule umhlaba iOrlando Pirates neMamelodi Sundowns mina amaqembu engiwathembako mara siyazi ukuthi njengoba bokudlala kuCAF nabo bokuhlangana nembila zithutha yabafisela ukuthi bangathi bangawina. Yayibona Mosiphakaniye msosisa amagebhula zawugibhula umhlaba kamasipara ngawunyanga Orlando Pirates 3 emnatheni lathuma. Ngiyacabanga ukuthi iqembu elizohamba indimende elingaze lifike kuma-semi-final noma kuma-quarter final kungaba iyona Orlando Pirates ngoba Orlando Pirates idlala kahle kakhulu. Mbokeli tiyaguqa talomuhla ungakhohlwa khona letinye kuyo lenkundla ngensimbi yesikhombisa ungakhohlwa futhi ukuthi ngemva kwetitolo sikhona simo setulu nibe nempela sonto lemnanzi.